Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, ассалаумалейкум. Біз бүгін Соқолоқта қайрадан Құтыбайдан шығарылыш. Алдыңыздарда Қарағашқа Булаттың ушул жерде дыйкандарда екен достор. Линиясы бар 0202 деген Қарағашқа аттың маалыматын айтабыз туғандар. Сыны дағы жақшы, басы дағы жөнді достор. Өте жақшы баға қойылат. Аттың турушун көріп, Құтыбайдан маалыматты алып, сіздерге жақсы қылып көрсетіп қоялы. Құтыбай дағы бір жол, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, жақсымыз Амир. Жақсы. Бүгін көрсетуді 0202 шығат екен, а? 02. Бұл табыру қандай? Нені білдіреді? Қандай немеден? Бұл линиясы бар тағы ғой? линиялы онау Қызылқия жақтан келген, Амир. Онау баяғы Мелсек океан сатпады өлі. Ошолдағы ошо Қызылқияға келіп 02 табыру басылып қалды. Ошо қородан бұл шында? Ошо қородан шыққан. Иматал акам балдарына келіп Соқолоққа. Анан берде чабандаз балдарға тиіп қойған болады. Бұл ошонда Соқолоқта чабылып жүрді? Көптен берілі? Bir sezon çağıldı. Bir sezon. Yaşayam yaşta bunun. Жашы қанша? Жазға жаңа сый болды. Жазға жаңа 4 жашай ма? Ооба. Азуларды ем сай бітті? Азулар нем сайды. Бұл ошондо қайсы парада жылқыдан? Ошо парадасын hiç неме кыла албай табыз да, окшота албай табыз. Аяғынан неген бизге таза карабай эмес да? Ошондой бу аргыны бар, а? Ооба. Бою дагы 60-тан өтөт окшойт. Бою уруунга тартып алышкан, буну алып атканда досторумчу. Бай евро уруунда 1.65 чыккан видеолор бар, эсил жок, коштурган койгоз онучу. Иматал акам үйүндө тартылган. Улагы кандай? Улагы зор Замир. Зор бу? Кышы менен чаптым нерде чабандаз балдарга тийген бул өзү. Чака ука. Укасы менин досум болот. Ичине дыйканчылыкка сом керек, ушуну чыгарып коелу дегенден чыгарып койду. Басы да өтө жакшы коет экенсиңер. Аттын немесине караганда. Өзүнүн колу бош кой калыптыр досумунчу. Атты улактарда көрүп атасың сен. Ооба, улакка кышы менен чабылды, улагы жакшы, келеге барат. Былтыры досума келгенде өтө арбагыла булчу. Ошо арык малына кышы менен чапты, жарап атты жанар машин бизден нормальный жыйындаргачы. Ошо быйыл деле кичине неме кылыш керек экен, багыш керек экен. Ооба, эми азыр мурда келгенине караганда кыйла эт алып калды да Замир. Ол келгенде вообще арбагыла булчу. Бул дагы толо турган неме экен да? Ооба, дагын багып сууткусун келтирип алса зор нерсе. Бастырчыл дагы. Чуркаштары? Чуркаштары ям зор. Ылдыйбы кое бербейсиң ба? Ылдыйдан өйдөгө кое берейин. Ылдыйдан өйдөгө коер, атты сынайлы, өйдөгө чабып. Мына достор, кайман атын не деген? Кайман атын сурап ошо досума эмне деп кайман ат койдуң деп. Болду онда. Мына достор. Аттын арышы. Коерчу да. Оозу деле жумшак экен, а? Жумшак оозу эле. Эме кылчы, оңго солго бурчу буроолорун. Болду. Зор Замир улактары такшалып калган, муну алган адам сразу эле чаба берет. Эми баасын айтып койчу, элдерге жакшы баа коем деди. Баасындагы Эйсинин айтканда болуп турдум. Жөндүрөк эле коюп, сатышка эле чыгарып бер деди. Дыйканчылыкка кичине сом керек депчи. 220 миң дейт, оларга 2,5 болуп калабы? Ошо 220 миң примерно ошондой болуп калат экен, а? Примерно, Точно немесин алып коюп коем мен, а? Ооба. Немеге экранга. Жашы дагы жаш, мына жаңа сый болду. Үстүлөрү ham зор нерсе экен. Айыбы жокпу туягында? Туяктары таза. Токтоп тур, туяктарын алып коеюн. Тепчи деп айт, а? Жок. Арканкы эки туяк, ак туяк. Üstleri ham. Жанар арык болсо ham зор экен, үстүлөрү хамчы. Дагы багы эт алдырып койсо бул жанар. Толуп туруш керек экен да. Сен номериңе чала берип Кутай? Эгасынын эле номерин коюп койгон Замир. Эгасынан промой чалып, промой сүйлөшүп неме кылабыз. Номерин сен жатка билесиң, айтып койсуң. 778 менен. 11 75 11. 11 75 11, а? Болду, ушу номерге чала бересиздер туугандар. Атты жактырып баа бериңиздер. Мына Каракашка 0202. Ушул ат болду. Дыйкандын соодасына береке болсун. Замир, рахмат сага да. Ийгилик. Иштериңе ийгилик.